Kubli shibun ya pibaro kibasna batpe ya kene ke video ngi na kalian kan Nostalgia Sport Social and Cultural Club iwan berketip shepi baka jingele kai semi final ke baar bat kalau kakelak banikong lene ke paslek jong ka open to all knockout football tournament arjara sana reu kan salong dia lasini kong kadriu trek ubrai match arjara arjara nadu kapor arbaji janmet bat kitim ki bani aireng bani khun hakate ka semi final ke baar kino pedeng ka Maujai FC na Southwest Kasihil District kadikon Persya ya ka Shiliang Wablay na Sinjuli Maushindut Civil Subdivision West Kasihil District kumban siputip sipi kini ki ar ligitim kilong ki bala penkreba bawan rai ki player ki bajile kai na Shillong Premier League ki bele kai di League but ki player ki batibet kinwan manhian madan ha kate gasni ka bai tiket nak menta jopi ki pai dui football ki bawan batsaki akane ki jingele kai kalong tang sanpodika marwai te kumta sa sisen ni khot ni we ri biro sha kane ka semi final ka baar jong ka kala ka banikong lane ka phaslek hapdeng ka Maujai FC Persya ya ka Shiliang Wablay ta ka bagai thui pimine boro ar li tim kilong ki bala penkrek ya lagi jong ki player ban hiar madan bani aireng ha kate kasni khandriu trek ubrai match ar hajar khandriu nadu kapor ar baji janmet teni kmelinti ya ka jingkersian ki jingwan jopi ka jing ai jopi ka kti ka mon yang iwi piwe kanang tengkiu ya ka klub ini bagi nak pelong di tournament beper hapo kate kamadan bante ya ka tak kapong jong ki player jong ka dong jungi chabar ka district bat ka me kaya hi ba koi kublai shibun kublai shejargo ya pi ki basra ya kane ka video